Ngari ya matatu ya thi 18 ya sako ya Neno iratwikete ire mwerekera na gukora andu mukira-ini wa barabara. Andu eri aria ni mafundi meguthiite gwethagia kuria ni makuire hau. Kuringana na aria monire mutino ucio kihanika, maugite ngari ino ni kurekia irekirie bureki iri muharuruko-ini nja wa thibitari wa Embu level 5 na hau niho eteire mwerekera na kugutha andu eri. Ni raivaria mwena wa thibitari varia petrol station iria ya Keno nona ngari yukite nerereka iraendengeru muno mbati ndinamenya kana irae na bureki kana ndirai na bureki kuma vau nevo nona ya ukava thibitari ya ringando wa ire. Ndio tumekuja tukipiga nduru. Tunapiga nduru, watu wanaingia kwa barabara. Tunapiga nduru, watu wanatoka juu ya tension yetu. Tunawaambia gari imeruse brakes, ondokeni kwa njia. Ndio tumefika hospitali tukapata imegonga watu wawili kwa gate ya hospitali. Kijana mmoja alikuwa anavuka njia na hiyo njia ya kuingia showground imegonga pia mwingine, wamekufa. Thutha ucio matatu ina iguthire atwarithia andu thitaoni-ini ya Embu na thutha ucio ya gutha ngari ikuigwetwo nja wa bengi ya KCB na ya coka yagwa mutaro. Ngari ino yambitukira vuthi vitali kavende ngukira njira anani gangu kuvituka njira ni mbati ngiroria nagu andu mau gambu ngiroria ni ngari yesite ngina tuba mutaro ngina vyemba leo ingi ngiroria yakona muthuri umwe yamuvituka nake ya nduvu njirari. Aria magurarire matwarirwo thibitari-ini wa Embu level 5 ni andu a wendi mwega, nayo matatu ino na ngari inya ikururirio na gutwarwo ceceni-ini ya borithi ya Embu. Andu aria marekara barabarari kana kuiga vikiviki barabarari ni wega kwererekera mitino iria ngiuka ya barabara. Koguo andu marerwa ni gavana wa Embu Cicely Mutito Mbarire matige gwikara barabarari. Ni wega andu maume barabarari tondu ngari teo yauka ikiunganagia andu na ikiuragaga. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Njambi wa Njau.